Actually, 3D nye Xiaomi Mi MAX la nyanda cover the kola ani kamje ni di ani dela unzanda CAD and Mi MAX la dire ani dela dual standby chero ani sim ni lo yore dinala sim ni ga ani 4G to 4G la chigre ani anda kita 3 tega se yanda Jio sim la ni la phone to wi me la da de ke jama go chore ani dip cover de ani yapta jo dure ani sim ni ga ani dire 4G re Qualcomm Snapdragon 650 2G shingap chu chiwa gal du processor di ani ultra thin 2.5 front Gorilla Glass 4 re di ani dila battery di na shidong ke ja ngap chu slas tu anti camera di 16 megapixel camera resha and dungi camera di ani 5 megapixel resha adi MIUI 7 kala tu ani MIUI 8 ni double leg re lag tu ani shamba made in India jagal sujo resha tang du pha chen tangi khande restre di anda Xiaomi ki taja ran nga jo ready ani komo jigdon khera re kaisna anda Diwali ki offer da de ton ani komo jigdon khe jin komo jigdi shidong ra sha ta anda jigdi nga don anja re sha adi anda phone du anda GB Sony show de 3GB RAM show che GB Sony dila ani GB gyada nisapye show che 4GB RAM gana leg du jig shamba di anda variant shamba di wonda tonda chugu da me tonda nishu sresha andi khaba de anda pasula sharwa dina gari yo chisi tadi exaggeration di dana re dadina khane fishu dang go me cherwa fishu dang ani warranty da de re ide ni dilanda sim ma te ki ani plaza de re di cherwa adina shunda kala power adapter di dirisha Xiaomi adapter power 2 ampere resha and fast charging to dila charging apu chisa ready propo che ki di tu oran da di keje de tu dila si data cable yama file yama tangaya ta ani azu yang mobile में साया था रेशा USB 2 रेशा micro USB रेशा USB type C दिन के रेशा सो हम मार्शा सब दिन जो तो चुजी शेरवा की देबो छे सब खाजे चुमु देने लेग दो हम सासम शिष्टो या म की दो खाबो शिष्टो shamba hagu tindo tara resha digi ani shade yani inch 2 the chagas tosti and digi di home button che the next che and multitasking button dire ani di de la camera di 5 megapixel camera re headphone che so de sivaina se par che and di ke chur ta che and di jo se sivaina digi screen digi ani SIM card lu sakti che the infrared air blaster lagre and MI ki DDN remote ta de nangi TV ta de control che re remote control meshi and namju ki ani remote meshi la chi re di Suzuki set top box ta khari ne ho de tang re and the chiji di and mic re the mic di re and noise cancellation lagre noise cancellation na yin ki ani ke to se che do ne Suzuki ani ke di ya bu chue che and this yin ki ani ke ko me jo do an ko me su re mo be che and 3.5 mm check la ne and mo je and she ni ki ani lu se tre di ya do su ina an antiresha and mo je ki fingerprint sensor che and 16 megapixel ki camera yore and LED dual LED light resha lo ni tu de la LED ni chho resha ani ne di wala si wa na
speaker to stereo speaker instead of the the parts and part so and mess side you can ready the speaker check this in check sim thangbo delu ore sim ni bode delu ha ani ande yan di ande memory card anda ta dinal jibi sumsoni ro sumsoni le yande ma par ko ina ani dinal memory card di cho delu sim card ni bode ni pjo yo mare onde an sim card ni bode ma ani memory card di share dela sim card thangbo di ha chire du lu ko do ani di khadi sim card di khadi ma tangbo fingerprint yani this na ore yap dela sugu thu ra ji de sin kono okay then next hero ji sen di the screen tamere ani khadi tamgi na mine chik tamere ti to stamina and next that's it and screen dibe yagudu screen muna kora gorilla glass 4 gajiresha corning gorilla glass 4 di khari orsna ani delo tinma jinde sumare ondi yago yore ani dige anda Xiaomi gi anda setting this khali Android version 6 to 4 6 lana marshmallow de ani feed no zo kange thik mare feed no ya to ji shargire and the gb de internal and the gb ni sang la sha and ram de gb sum che ro no de sha update MIUI 8 le sasha tila MIUI 8 ki update to mb sum just to update che kade mo shoot chira looking update chira fingerprint sensor di jogodu alewa jogodu and Moto G G4 Plus la da dizle di jogodu Moto G ani MIUI 8 kan to and the user interface ra Moto G and tambone application khaje stu Facebook da dizle ge ani doing budget di and 5 megapixel lani risha ani tila auto focus and the focus the select che mido tamel mido focus the and this exposure da the zura karja the cha ma che mido ankoro kono chigdu do budget ndo risha ani kyab ki budget lani karja cherta chung ta edu Resha karja di tinde ma yama cha edu ani Parjil and the image stabilization and the Kujo Mate ki Mendu Dinala Ani Mondigani Anzel this is Kujata the Lamza Azul Kukishira Yangush Kaptush Ya Tempuch Sotumudu on the Mezangire Chamba Parja the text to Tisha Yamajin Siwa in the mobile di Une Yakush to screen the Gorilla Glass 4 di resha tigala ni cheju di tabra che yagudu ani tigi shegi cheju che ra ho di karo chubu du jima ya mi de tablonya da de lan phendo ko tingu ani temu tanya da de ina yagudu triki ani Mi Max ki Moto dizami ani nyegi ani nyenti di ani nyewu chuina hinji minji ani like da ani togon nangso hinji min share chirochi ani and yan tem nyedi direct and sigoina and injimji subscribe la anda diwala button yore and name yore on the injimji and nemrona subscribe chirona and ando itila yan nyedi direct and mangbo sueki and ngala ani chik semshura ski du laso an tujena an pyojalo